Sportski centar Fudbal Lem, po srpski zemlja fudbala, selo Kovači u kraj Žiče, Ibra i Kraljeva, bilo je mesto fudbalskih susretanja mladih igrača iz Beograda, Niša, Kraljeva, Požarevca, Jagodine, Pirota, Pančeva, Bačke Palanke i Borče. Zašto baš tamo, pitaćete se? Pa zato što je u tom kraju Dečija fudbalska asocijacija upriličila završni maksi turnir fudbalske dece, rođene pre jedne decenije, što su se vitreški nadmetala za prvaka Srbije. Sjajno, ili jezikom vas dece, super. U završni psihološki i fudbalski rečeno najuzbudljiviji deo turnira kvalifikovale su se sledeće ekipe: Rad iz Beograda, Jedinstvo iz Pirota i Krila Krajine iz Bačke Palanke, koji su se takmičile i prikazale veoma upadljiv stil igre, čas energičan, na momente bezličan, a opet s druge strane veoma izražajan, pokašto vođen geometrijskom logikom i uvek intuicijom i inspiracijom. No dobro, neko mora biti treći. To mesto, nakon rezultata 2-3 protiv Jedinstva i 1-4 sa Krilima Krajine, pripalo je mladim igračima Rada. Ja sam Nikola Lazić, igramo u klubu Rad. Današnja utakmica bila dobra, ali nismo pobedili. Na veze, bit će bolje drugi put. Kad smo igrali protiv Pirota, izgubili smo. Na veze, pobedit ćemo sledeći put. Osvojili smo 3. mesto. Veliki uspeh za nas, ali možemo i bolje. Igrali smo sada protiv Krile Krajine. Izgubili smo, sledeći put će biti bolje i nastavljamo. Prema načelima fizičke i opšte kulture, pod kojom podrazumevamo filozofiju i umetnosti Boliviju, deca Krila Krajine predstavljaju najprijatnije iznenađenje, i ne samo ona, nego i njihovi treneri, a i voljeni roditelji. Rezultatima sa Radom 3-2 i Jedinstvom 2-5 zaslužno su postali vice-prvaci Maksi Lige Srbije. Danas smo igrali dobro, ali promašili smo šanse, nismo imali sreće. Sledeći put ćemo se truditi više, pa ćemo pobediti. Danas smo igrali dobro, ali bilo je bolje. Ipak, kao što su Pilot,